ras kita. Alo kendu piringkan persada nenda. Ya, ucur dengan kami bahwasana enda pinggan persada nenda terus dilakukan. Engkap kata saja pe basimria lah bas Maria radu kita je terlebih bas kam teman kami sedalan sinu Haji Mergana. Makana alokun kami karena pinggan persaudaraan alom ukur meriah. Bujur ras bujur jua kita bina. Bujur. Ya, ini gue bagai. Oi, anak buru kami, kudalan kami, tangkas terang idah du, 2 hari singgu lewat, engkap karena tulang kundu, tah pemamindu, engkau neken padan, laos ke di bata bapa. Jadi karena ngadap ya ku di bata bapa, henda di tenahna katari saja pagi aku ujung kesaku pedalan ngenda bagi dasnari ku teruh nina menda tukundu anak beru ay makana pedalan kami ngenda nandangi kam krina anak beru kami lara pilihin sada pe sikap kami idah kami engkap sekin penggat-gat makana pagi ketori saja pe la kami tulpak baik simriah la paibas simriah harus ada kam je krina anak beru kami ay makana karena kesadaran narih kami enda toto kendu kami krina anak kami pe sehat kami pe toto ken kam membantu krina anak buru kami sehat kam krina anak ay makana kam simatah sa berikan kami sekin pegat-gat enda basisi kisingadina kari kamlah singatur kenca ay makana alo kendu alo meriah ukur enda di duduk tanda narsada kita krina. Ija kata tenah mamindu tulang kundu ija karena yang ngadap ku di bata bapa kami kalimu bundu sunu Haji Mergana lah bagi kal tulpak katori saja pe karena numpak kam kalimu bu hanya kam anak buru kami. Ay karena kam simbajak bela-bela pe. Makana pagi tetap gara api ibu di karena metah meseng karena nakan pangan karena bas bita semeriah ras bela bita meriah. Ay kan berikan kami membantu colok penagani hati api man kam anak buru menteri kami. Ay pernah alo kendu aro meriah ukur. Iya. Resada arih kam krina. Manggo anak buru menteri kami endam colok penagani api ulah pagi tulpak kami katari saja pagi lit kerja-kerja bas kami baik si meriah baik lah meriah alo kendu aro kurmuhuli bojor jua ngobanci kami surut kari kita sesalaman man kam anak buru menteri kami dalas katakan man di bata bahwa kita pulung baswari sendahenda lasada kurang kaipe. Bundari kutuju kun lebih man mama tengah. Kedua-dua kurundu. Ulam buai sepikirin du mame ngom rembak ras di bata. Jaga kesehatan du. Siap kami perlu dengar kama. Terap dengar bagi ipal kuena ras kempundu krina. Menggoma. Bagai peman impal kami Yogi, restoranku, bagai peras David, urus mamai nak, mamai perlu dengar ngai kita,
Terlebih adik Yogi lang akar jabu. Maka rusur pagi hubungin do mamay Kalimantan Nari sukun kesehatan nang kau kaman ma bagaya. Bagai peman mami selamat jalan mami. Sekam ku di bata bapa tadi kendolan di rumah. Lala kami jenda dengan sinambah isa. Pertama-tama lebih si katakan bujur man Tuhan di bata. Sama ko kita bansi pulung ibas balai desenda alu ngadap-ngadap denda alu kai pilalit kurang abad na. Man bandu tengah putra turah ukur ndu turang. Ulah kam rusur sangandung. Tatap kami krina ta turang-turang dai turang. Permen bibina duana. Ngau kena kerimoleh ku tak kena turang. Ingat pagi bapak kene ngau kaman bapak ko ni turang sekali-sekali lah ya pagi handphone ni kena bapak kene aku. Kampi bagai permen bibina. Kapan pun itu pagi bangkilan dia udah makan pak ni itu teman. Ay naring pindon kuman kay nakalakay. Kelengi kena kel pagi bapak kene nakai. Maka takap karya ka nanti sinari tami-tami kay nanakai. Maka perut-perut kampi kari jumpa teman nun aku. Wala kari kena makin muli ko untuk sana pedan aku. Saya tak kiri-kiri aku. Iya anakku ya. Biring. Lanai kari mentanggaran kadai ku peni dulu aku manuli-huli kan peruai danan indungai biring. Lanai perlu kaya aku pe biudan induru serta aku nandai biring. Lanai ku perlu kaya peni indu. Merekat aku kok sehat biudan indungai biring. Semangat aku udah sehat aku nindu biring. Bagai nak kepes persehat nandai biring lanai kepelih si muli nandai ku. Maka selamat jalan nandai biring sekam ke rumah bapak isru ko nandai biring ko. Sehat kami kerina taring kendu nandai biring. Sehat kempunta anak doi permen kue nandai biring turuang sintengai. Kerina sehat kami taring kendu nandai biring. Gua malam ko laten doi nandai biring ko. Nandai biring ni kular ringan nandai biring. Engkau pengo malam mate may natua ko lagi ko ene teman mo natua. Ngo malam te kena ri. Selamat jalan nandai biring, selamat jalan. Perpulungan si erjedate. Bujur si katakan mandi bata. Iba suarienda banci dengar. Kita pepulung ijenda. Pak. Bang. Dah. Pak. Aku melurari Pak. Lanai perlu taruh kacasku guys. Tidur Pak. Gara-gara kaya Pak. Makin kampung 2 minggu Mak. Apa gara-gara ikam lawas Mak? Gara-gara Mak. Gara-gara lanai aku ngenen kamu. Lang. Kai kalaku Mak. Lang gara-gara. Lang. Kai makan berat kelbanduan aku Mak. Lang. Mak. Lang gara-gara. Mak. Sehat Bapak ya Mak. Sehat Bapak ya Mak. Mama selalu bilang sayangi bapakmu Agus. Bapakmu satu-satunya nakku. Bilang begitu sama Agus Mak.
kau berantem sama bapakmu ya anakku? Bilang begitu, Mak. Pernah kita nggak pernah berantem. Abang, nanti udah pulang. Teleponlah bapak kita ya, Bang. Ya, Eda. Mak, Mama, Mak, Mama sudah sehat ya, Mak ya? Sudah, Mak. Mama udah lihat Joanna kan, Mak? Mama selalu bilang sama Agus, bulan 1 nanti. Bulan 1 nanti. Joanna sama Jarel caburkan bulung ya, Gus. Mama bilang. Mak, Mak. Go, kali kita belah.